on your own. And just a king can move one space at a time, but queens are free to go wherever they like. You get too close, you'll get a loyalty high. So breathe it in to feel alive. All the kings and the queens on the throne, we will pop champagne and raise our toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Just let me adore you. I'm blinded by the lights. Rain on me. Don't show up, don't come out, don't stop caring about me now. It's your radio, your station. Your station. I was in a corner with somebody screaming up. Never saw the back, but looking like Pablo in a cup. This gon' make me feel the way I told him you know. You already know. You already know. I'm in a corner with some money on my face. She might get it poppin' on my wife before the world. I already know, later on. All I need is run on baby, turn on when I turn it on. You know how I get to live when I turn it on. Can't handle my behavior when I turn it on. Too fast to ask, too late, no less, no do it all. With a nigga rock. Do you want? I know you won't tell nobody, no. I know you want that boy reflection on a nigga like a rose. I might tell him, girl, you forgot to let you know. Standing on the table, rising from the walls. You know who to call, baby, turn on when I turn it on. You know how I get to live when I turn it on. Can't handle my behavior when I turn it on. Too fast to ask, too late, no less, no do it all. With a nigga rock, so you wanna roll. I walk in the corner with the body screaming up. Never saw the back, but look like Pablo in a cup. This gon' make me feel the way that Tony do my love. Test, mic test, 1, 2, 3, 4. Mic test, 1, 2, 3, 4. Testing, testing. So you wanna go? Remember you won't tell nobody, no. Remember you won't tell nobody, no. I might pull up flexing on a nigga like a rose. I might tell him, girl, you forgot to let you go. Standing on the table, rising from the walls. You know who to call, baby, turn on when I turn it on. You know how I get to live when I turn it on. Mic test, 1, 2, 3, 4. Testing, testing, testing. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. Ooh, ooh, you, 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 ooh, ooh.
why it's gotta be this way. We say nothing more than we need. Atong Philippine Standard Time, alas 8:26 sa kagabihon. This is what you came for. Lonely, strikes every time she moves. Everybody's watching her, but she's looking at Ala sa mga regular na to, sa mga regular, patindans, pinagi sa pag-comment. Pag-comment diha sa tuag comment section. Sa mga hi, hello, kung doon na ka ba yung mga shout out. Sa mga first timer, sama sa atong naandan ang pag-auhag sa atong mga first timer sa pag-like. Pag-like, Best Home Radio sa Facebook, Best Home Radio sa YouTube. O diya ang atuang numero. If you want to text, naaragya po diya sa ubos. At kung doon na mo yung mga mensahe, pwede ragya po through PM. Okay? I-like, then i-follow, and then share. I-share. This is your radio, your station. bad habits lead to late nights and we're so young. Kumusta? May gabi sa tuang mga VIP classmate diha. May gabi. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, stuff with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven, so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Okay, medyo doon natin technical problem. Na-encounter na usab. Sige. I-drop ang ato ang signal strength. So please, inform lang ko kung maabot pa ba ko diha. Yeah, I'm happy that you're here with me. I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me tear up. Taking goofy videos, walking through the park, you would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, make me sound asleep, and sneak out through your kitchen at exactly 1:03. Sundays went to church, Mondays watched a movie. Soon you'll be alone, sorry that you have to lose me. Too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and down, out of bed. Stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Don't stay awake for too long.
Antod karon wa gid masolbad ning internet connection nato diri. Hangtod karon ato na ning gireklamo wa nagyapoy kasolbaran. Ay nako Philippines. Anyway, sige lang. Padayon lang gyapon ta. Ha? With a smile like yours, I lay down my walls and just fall so easily. With a face like yours, I can lose myself and go out my mind. It's not fair. I'm scared you leave me. Yeah, yeah. So if you see me on the side, please just walk on by. I don't want you to let me down. Tasting tears of a cloud. Please don't look my way and turn around and say hi. Cause sooner or later you would say goodbye. So before we start, let's just say that it's over. Before I say those words, then you give me the shoulder. Don't want you to leave, but it's best if you don't make me miss you. With those puppy eyes, you could tell me lies and I just believe you. With those angel kisses, daydreaming of us in a cathedral, I swear, in your hands, I'm party. So if you see me on the side, please just walk on by. I don't want you to let me down. Tasting tears of a cloud. Please don't look my way and turn around and say hi. Cause sooner or later you would say goodbye. So before we start, let's just say that it's over. Before I say those words, then you give me the show. Don't want you to leave, it's best if you don't make me miss you. I only have one heart and it's been broken before. Can't take more pain anymore. I believe us. Don't make me miss you. Before we start, let's just say you give me the shoulder. Don't want you to leave, but it's best if you don't make me miss you. I only have one heart and it's been broken before. And Okay. Direta. Sa atong wagid. Tigin ako ma-open. Anyway. Sige lang. Padayon lang yapon ta mga classmate. Baga VIP, kumusta naman mo diha? Okay. Ano ka dam diri? Tony?
come back to you. But should I? Hanayon sa na to para maandam tanan. Ano man ni? Okay, wait ha, wait ha. So put your loving hands out, baby. I'm begging, begging you. So put your loving hands out, darling. I'm begging, begging you. So put your loving hands out, baby. I'm begging, begging you. So put your loving hands out, darling. Riding high when I was king. I played it hard and fast cause I had everything. I walked away and she want me then. But is it coming, is it going, it will end so
Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rockabye, don't bother cry. Angels around you, just fly like a rockabye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rockabye, don't bother cry. Angels around you, just fly like Doesn't fool love. No one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my life. Nobody matters like you. Chosen your life. Ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby. Don't you cry. bang, 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 alright then. Okay. Ay, nako. Pasiluwa. Wagi ko kay bagon sa nahitabo. Kalit balag kaputol. Makaingon ko na hasta diri sa Facebook na i-jammer. Hasta diri sa Facebook din na jammer di ay. Astilan mga VIP mga VIP na classmate. Diba, makita man ako hindi drop din sa signal. Kita na nako daan. Di ba? Makita mo na sa Facebook. Wa ko kibaw kung sinitabo. Siguro daghapoy jammer. Anyway, mingo amo storya lang ko daan ninyo. Doon na gani mo katingad-an sa ato ang Facebook account. Okay? I-text ta sa number na alias tubangan. I-text lang ta diha. Kada bang makaingon mo ba na Brad, dili man ni Brad, di man ni ikaw. Okay? Ngandam na tadaan. Okay? Kay kaduha naman ni nato na bantayan. Ni mga igon-ani ba? Okay? Atong tanawon kung madayon pa ba nato. Please give ko ng feedback kung madungog pa ba kaya. Okay? Nindot. Ang tatong iskutan ron. Hinahinay lang ta. Agido lang ta. Ako nagreklamo sa PLD niya ila ko nung gate. Hangtod karon moro maghapon sige lang check. Siguro panahon na mag-X na po siguro. Dili lang perming check. Nya perming check. Permi pong hinay. Perming check, perming hinay. Tong na 9 Mbps na gadin taon. Kusog pa na yung signal sa inyong cellphone gigunitan. Kusog pa ng signal sa inyong cellphone kanina yung gigunitan niya. Sige. Arin lang sa ta sa kan naman.
Ha? Saturday na lang ta? Phone? Oh. Ang upload, 12 Mbps. Kusog pala ganun yung cellphone lagi. So, ay check ng inyong cellphone niya, di ba? Pati ginaya. So, kini naputol-putol ni sa ubang mga lugar, area. Ang ato ang signal. Sige na tang reklamo. Sige lang po sila yung ayohon. Managingon, Love Philippines. Sawa, magitay mahimo. Love lagi na tong Philippines. Di ba? Wala kita makuha diya. Gi-off na. Gi-on na sagbalik. Mora gyapon. Ha? Stilan. Anyway. Di lang sa tamagdugay. Ha? Mga classmate. Ang atong ha? Ang atong tangis naputol na pod. Anyway. Ang atong tangis gutanan karong gabi na. Maunta ang duha ka interview. Interview nining padayon na Giyera social media interview war Congressman Richard Gomez ug Mayor Ramon Oñate sa Palompon. Din karong adlaw dunay mga video nagi send dire kanato link o diya mo mga video gintang lagpila ka minutos pag send dire nato. Ha? Ya kini mo mga video mo atong tagaan og igong pagtagad. I hope okay lang akong signal diha. Pero siguro before ta mo sugod gyud magampo sa ta kay mao siguro ni atong iampo ning ato ang internet. Pangguba na ning atong usa ka cellphone. Punan pa sa internet. Gidaog-daog na lang kita ning kini atong programa gidaog-daog na gyud. Pero tinagin daog-daogan. Sige lang, balag ka mang. Asamahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Mga Ginoo, salamat kayo. Sa mga grasya mong gihatag ka namo karong adlaw. Siloa kami sa mga sala namong nahimo. Diha kanimo og sa among isig katawo. Ipalayo kami sa kadautan. Karong gabi na. Tawgon gihapon kanamo na mauban ka kanamo aron among paghisgutan. Ang mga isgutanan na unta may labot ka. May labot ang among komunidad, lungsod, syudad. Nini usang gabi na among ituboy among mga kaigsunan mga sikiton, among mga kaigsunan din mga dagkong problema. Hupaya ang ilang tagsa-tagsa ka mga gipasan karon ng mga balatian. Ikaw lamang gayud ang makahatag og kahupayan sa bisag unsang problema na among gisaguba. Salamat kay Ginoo sa walay hunong nimong pabubo sa imong grasya diri kanamo og sa among pamilya. Hamo sang iyampo ang among mga kaigsuonan na nagtrabaho karon, ang among mga igsuon na dili nimo makauban, ang among mga classmate na naay mga tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton karong mga orasa. Salamat kayo. Amen. Amen. Og amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Welcome mga igsoon. Halag kamang. Ako kay ba kung sinitabo, Brad, mga nag-text ato na dawat dire. Di nila makita. Sige lang. Ako kay ba anong nangyari diyan? Maya man to ganina. Di ba? Anyway, padayon ta mga igsoon. Sa mga first timer again, please like, follow, and share. Follow, like, follow, share, Best Home Radio,
Facebook, Best Home Radio sa YouTube. Okay. Atong, I hope makaabotin ninyo ha. Mayo ang inyong signal diha. Atong pag-isgutan, duha ka link interview pero di nato ni mahurot karon mga oras kaysa ako nangingon di ta makadugay kay basig sa kadugay nato diri maputol na hinuon ta. Sige kaputol, another kaputol na pod. Sige lang tagreklamo ni wala gyud pay kasulbaran. Pastilan, welcome. I love Philippines yan. Ha? Ha? Ngita taglain, sa may lain na to ipakita. Ngita taglain internet connection. Ha? Sige na tagreklamo ani. Sige mo sa tagari ari tatanaw, moro magyapon. Love the Philippines. Duha ka link ka na atong nadawat karong gabi na. Bahitungod sa panghitabo diya gyapon 4th district sa Leyte. Duha ka interview. Shutdown. Oy, no. Ha? Wait. Ano magini? Ala, sige pangita og solusyon. Almost every broadcast lang nato. Ha? Saka tag bandwidth, mahal na kaya di ta ka-afford. Basin di, no? Basin di, ginera kayo. Di ba? Ano? Sige tagreklamo niya pag human ang ato ding plan mo hina. Tatawan tas pilditi ani. Di ta ka-afford na ng mahalon. Ari lang tas mantiner. Ay tas mantiner. Okay. Dayon ta. Madungog ko diha, Sir Joy. Sir Joy Alcuino, madungog ko. Brand Romnek. Ma'am Vicky. VIP Oding. Samson, okay ra? Madungog ko. Welcome. Nawala tong diha man to I don't know. Anyway. Dayon ta. I-share lang ninyo sa uban, para makakita sila niya itong pag-aisgutan karong gabi na. Duha ka video ang nadawat nato. Unya akong gitan-aw managlahi, gintag lag pila ka minutos. Na may kalabutan gihapon sa 4th district sa Leyte. O diya, sa mas naandan, isiparit na to ang audio sa video kay kung dili, sa mutag kasyakoy. Naglisod magganita karon unsa nakagpunan pag idatog laing video. Ang solusyon ra day gyud kuno ani mag-upgrade ta sa atong plan pero di pa nato kaya kay watay kwarta. Anyway, ito, lingaw mo niya ito pag-abot. Okay. Klaro. Sorry. Unang interview na itong kong pagtagad. Karong gabi na. Tagsa-tagsaon na ito ni. Niyang usaw niyang Sabado. Niyatong niyaging episode na to, ang una na tong gitanaw, mao man ang video na gipadala ka na to.
link gipadala nato pinagi sa inbox private message o niya atong gisgutan ang interview ni Mayor Ramon Oñate. O niya sa mong interview nihimo ta og mga diskusyon sa iyang mga gipamulong. Okay. Karon arita sa interview gisend po gihapon ni Renato gikan ni sa radio station allegedly owned by Congressman Richard Gomez. O niya kini mong interview kung wa ko masayaw kung dili ni recorded o niya karon lang gi-upload kung live ni ay live may nakabutang dire karon lang gining adlaw. O niya pila ka minutos lang ang gintang nakadawat punta og laing link interview kang Mayor Ramon Oñate nausab. But I think kining maong interview ni Mayor Ramon Oñate dili ni karon. I don't know. Anyway, ato lang let me check ha. Kay may I think maura gyapon ni ka-part ni sa interview atong Unlad Foundation, Unlad Foundation, July 2. Okay, sakto gyud. July 2. So tipik ni siya or interview ni siya niadtong July 2. Pero karon nako nadawat. Okay? Now akong gipaminaw ang duha. O makita nato na kini duha nagtinubagay sa maong mga interview. Meaning, dunay gisgutan si Mayor Mononiate na di apod sa interview ni Congressman Gomez. Congressman Gomez, doon na po yung gisgutan na naapod. Tipik sa interview or tubag kang kang Mayor Ramon Oñate. So imo ning link ma-reconcile ang duha. But definitely kay July 2 man ning kang Mayor Ramon Oñate, maingon nato kining kang Gomez, Congressman Gomez na karon nahitabo kung wa ko masayo. Then maingon nato tubag ni. Okay? Tubag ni sa maong mga issue na gisgutan ni Mayor Oñate. So na last Monday, aga Mayor Oñate na video nga atong gipakita unya karon di ang puti video interview ni Congressman Richard Gomez mao ni ang atong unahon pagtan-aw og tagaan og reaksyon. So ako ipakita niyo sa screen naaman ni diha sa tuang Facebook page Best Home Radio. So wa pa makakita tan-awa nara na sa ubos. Kung nakakita na mo andama ang inyong tagsa-tagsa ka mga reaksyon. Okay? Akong suwayan na atong may pakita kining maong interview courtesy. Dili niya ko atong hatag credit sa tag-iya nining maong video pero gilink send diri ka na to mao kining DYRJ 101.5 na matod pa ang nag-iya ni kang Congressman Richard Gomez gihapon ni na radio station. Okay?
So, I don't know posible pa ba ni sa to ang signal strength, pero ako na ipadungog ninyo ang interview. It's a 30 minutes interview. So, humanta mga 9:30 mga kigsunan. Ha? So, di nato ni mahurot karon. Okay? But ato ning tagaan og igong pagtagad. Kining maong interview. Now, before ta mo dagan dire, diha gihapon sa ato ang page, makita usab ang akong gi-mention na interview kang Mayor Ramon Oñate. Diya sa mong page gihapon. So kung so wala makakita, makahibalo. Okay. Sige kapaong, no? Anyway. Ato lang ipangampos Ginoo mga classmate. Hastang audio di madungog. Wait ha. Okay, putol good. So, na to. Saturday ta, Saturday. Okay, sorry kayo. I don't know unsay nahitabo, but ito Saturday na ta. Maputol-putol good. Okay man, pero karon kalit mo lang ni. Anyway, Saturday ta, Saturday. Okay, mga classmate, ha? Saturday na ta. Digi mada. Magsig kaputol. Ako sa nang ibalik. Kaya to naman nang ipatanaw. Ingon man, okay na. Okay, magitinood ka ganina. Kaya ako speed test. Ang problema karon ni drop lang gid siya. Mas kusog pa na inyong cellphone. 6 Mbps lang. Okay, imagine na 6 Mbps ang atong rate sa internet connection. So bisag sa internet na i-jammer.
So, Saturday, atong taga kong pagtagad, atong taga og reaksyon, video, ha? Kang naa diha, Congressman Richard Gomez unya video sa kang Mayor Ramon Oñate puros ni interview. Nindot ni puros interview unya matagaan na to og igong comparison ang duha ka interview. Unfortunately, technical problem ta. So, Saturday na ta, mga classmate. Kay sun kayo, magsigit tagkaputol, masayang ang inyuhang pagtanaw. So, Saturday pohon, mag-abot ta. Please help us pray na okay na ta. Atong Monday, okay man tong signal, maayo man, pero karon nibalik na pod. Ato manggireklamo, pero karon nibalik na pod. So hopefully, Saturday pohon, okay ta. Alright? Sige, so may gabi tanan, and glory be to God. Dalaygon ng Diyos, labaw sa tanan.